Poštovani gledalci, dajte mikrofon. Danas je boks meč između Alena i Eldoxa. Sad on treba i da uniđe ovaj ring polako, tako da pozdravljaju gledalce. Vidite ovo ovdje, ovaj flaster. To me on pukao šakom, jedan iz ovih navijača i evo nama prebio rakadu. Tako da, sad će on doći. Sa desne strane ide Alen! I evo ga, tu je sa nama Alen, prvi takmičar ovoga. Ovako da pravila objasnim prije nego što dođe onaj ludi Eldox vam u ring. Ovako, stavili smo ove rukavice, čuješ čarape, nisu rukavice, čarape smo stavili gore. Neće se tući ovako šakama, nego po podu, hrvanje, samo da nemaju onaj jačo prijem, kako se kaže to. Da nemaju, ne mogu znači rukama upati, da ufate kao čarap ovako i bacaju se. Znači ja brojim do 10, ne do 10, rećemo do 6, ja brojim do 6, ko bude na podu, znači ko bude na podu taj je pobjedio. Mislim, ko je na njemu, a ko je na podu je izgubio, znači 6 sekundi, tako da to je to. Idemo u klip, sad ulazi Eldox sa ove strane van. I evo ga, došao je Eldox, ludi, poludio je Eldin, znači ludi čovjek. Evo nas svi od nazad, došlo je do malog konflikta, znači nemoj znači evo moram ja započeti ovo brzo. Čekajte. 1, 2, 3, neku utakmicu započne, ajmo! 1, 2, iz ringa, opa, unutra, kamar vam molim. I evo ga ljudi, prva runda je završila, ajmo, stop, ovo je stop. Dobio je rundu, znači prvu rundu je dobio Alen, sada ide druga runda, tako da 1, 2, 3, ajmo! I evo ga, tu je Eldin i prevrće Eldin Alena. Oj, kakav preokret! Opa! I sada, i Eldin je na Alenu, i Alen se, I gledajte ovo, 1, 2, 3! I evo ljudi, druga runda je završila, vidjeli ste, brojao sam do 3, Alen je pobjedio i tu drugu rundu, Eldin je preokret, poslije napravio, ali nije bilo, znači to je već bilo kasno. Tako da ide sad treća runda, posljednja runda, ovako dečki. Ti, znači ako brojiš, ako ti ja brojim do 3, ako si ti na Eldinu, ti si pobjedio. Znači gotovo, to je runda, nama. A ti moraš sad da ja brojim tebi do 6, znači da je kraj kolo kao da je knockout, razumiješ? Da ti pobjediš cijelu utakmicu. Tako da Eldox sad ja ne znam šta čekate. Tako da, jeste spremni? Dajte si ruku, dajte. Jeste spremni? Ajde. 1, 2, 3, sad! I evo počela je treća posljednja runda. I Alen, opa, iz ringa, vraća iz ringa, vraća. Han, polako. 3, čekaj, polako, moli, doći polako. Aj vam. Tu stani. 3, 4, sad. Ajmo još 30 sekundi, ajmo. I evo ga, Eldin, malo je falo iz ringa. Još to u ringu. Preokret, Eldin je na Alenu. Eldin, da li Eldin može pobjediti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, kraj! I ljudi, evo, došli smo do kraja, vidjeli ste sve na kraju. Ali ja sam se odlučio ovako. Pobjednik je ove velike utakmice u Bosni. A to jeste. Čekajte. Nestrpljivo, evo, tresu se ruke takmičara. I to je pobjednik Alen i Eldox. Znači oba dvojica se pobjedila zato što Alen dobio prve 2 runde, a Eldin dobio treću rundu u 6 sekundi. Znači 6 sekundi, Alen 2 puta, znači 3, to je 6 sekundi. Tako Eldin nama od jedan put, tako da 2, a nemojte ljudi, nemojte. Oj, kraj. Oh!